Ya nka itsentsha. Ha ona pena mo go wena. Yo, ya. Phuthego ye rategago ke a le dumediša ka leina la Morena le mophološi wa rena Jesu Kriste. A mogao le khutšo tše di tšwang go Morena Modimo Tate o maatla ka moka di le aparele. Re leboga sebaka se sa go kgobokana ka ntlong ya Modimo lekgono. A re tle pele ga gagwe ka dipelo tše di lebogago gomme re mo rapele ka moya o le wa nnete. Phuthego a re rapeleng. Modimo wa kgaogelo le ramatla otlhe re go reta le go rapela ka gobane o mokgethwa wa botega ebile o swanelwa ke tlhompho ka moka. Re leboga gore o re kopantšhitše ka mo ntlong ya gago e kgethwa lekgono Morena wa ka. Re leboga gore o buele rena wa kgona gore fihliša sebakeng sa ntlo ya go kgethwa Morena wa ka. Ge re tsena nakong ye ya borapedi le go tumiša, re thuše go bea matshwenyego a rena, dipoifo tša rena le merwalo ya rena fase pele ga gago. Re tsološa dipelo tša rena gore re kgone go kopana le go ba gona ga gago ka nnete sebakeng se. A go ba gona ga gago Morena wa ka gore kopanye ka lerato Tate o maatla ka moka. Matlafatša tumelo ya rena gomme o mpšhafatše boikgafo bja rena go go direla ka nako tšohle Morena wa ka. Re neela sebaka se Tate o maatla ka moka diatleng tša gago. Re re etelele pele Morena Modimo Tate o maatla ka moka. Amen. What a privilege it is to come before the living God, the one who has kept us, carried us, protected us, and sustained us throughout the week. Today we have not gathered merely because it is a Sunday or because it is a usual time of worship. We have gathered here because God has called us upon His presence. Phuthego mo Psalm 47 verse 1 e re laela e re lena merafu ka moka opang diatla go eletšang Modimo ka lentšu la phenyo. A re go eletšeng Modimo ka lentšu la phenyo Phuthego. A re amogelaneng ka go opela ka lentšu la phenyo ka Hosana 92. Letsatsi la hao Morena.
Bothego. Re tsena mo karolong ya rena ya dipisalome. Pisalome ya rena ya mathomo ke Pisalome 73 verse 25 to 26. E re ke na le mang magodimong, le gona ka ntle le wena ga ke na se sengwe seo se nkgatlhago mo lefaseng. Mmele wa ka le pelo ya ka ga di na maatla. Modimo ke leswika la pelo ya ka le kabelo ya ka go iša mehleng ya neng le neng. A re opeleng mo Hosana 18, Ntate, lerato la hao le le kakang, le nthabisetsang kutlo ke le ntlholang, le ntletse pelo le kgaphatsehile, le le kaka le rarehile. Hosana 18.
tshepela go modimo le bophelo ge bo sa kwešišege. Lerato la modimo le lekaka le re tlholelang nna le wena, a re tshepeleng go yena. Phuthego, Psalm ya rena bobedi ya letšatši ke Psalm 62 verse 5 to 8. E balega ka tsela yeke: nna khutšo ke e hwetša go modimo fela, ke yena yo ke mo tshepilego, ke yena fela sebo sa ka le mophološi wa ka, ke yena setšhabelo sa ka, mme nka se thešwe ke selo. Modimo ke mophološi wa ka yo a mphang seriti, ke yena sebo sa ka se se tiilego, ke setšhabelo sa ka. Motshepeng ka mehla lena setšhaba, mo aleleng mathata ohle a lena, ke yena setšhabelo sa rena. A re bineng Hosana 2:17 ka phenyo, ke ka maatla ka phenyo. 2:17. Bona ke eme monyako, ke kokota pelong ya hao, ke lentswe le nolonolo, na nka kena na?
tshepela go modimo ge tšohle di sa tshepiše mmulele hle mo amogele a tsene o kokota pelong ya gago mo Psalm 46 verse 1 e re fahloša e re modimo ke setšhabelo le maatla a rena ke thušo ye e hwetšagalago nako tšohleng tša tlalelo ke ka baka leo re ka se boifego le ge lefase le ka fetoga le ge dithaba di tekema gomme tša wela le lewatle le legolo la wela le ge meetse ya lona a ka hlaba lešata a phophoma mahulo le ge dithaba di ka šikinyega ga khuduege phuthego e rategang a re opeleng ka phenyo Hosana 3:27 modimo o re neile ntswe le lentle la ona le re tsamaišang tseleng mahlo a ka a ho ona ha o sitwa ke meleko ha o hloka ba o thusang o hopole ebangedi mahlo a ka a ho ona
ge dilo ka moka tšeo di go dikologilego di šikinyega, Modimo o dula lefelong la gago le le bolokegilego ka maatla a gagwe. Mahlo a ka a go ona, a re lebišeng mahlo a rena go yena ge go šikinyega maphelong a rena. Psalme e latela go phuthego ke Psalm 125 verse 1 to 5. E re ba ba botilego morena ba itiša thaba ya Sione, yona ye e sa šikinyegego, e ka se ke go ya timelela bjalo ka ge Jerusalema a dikaneditše ke dithaba. Tšhaba sa morena le sona se dikaneditše ke yena, gona bjale go ya go iša go sa felego. Re tla opela Hosana 91. Bonang go tlhagile marung ya šwetseng batho kgale, o tla hutla legodimong go phutha batho botlhe. Haleluya.
Phuthego, ke dumediša bontate, Thobela, ke boa ke dumediša bomme, Thobela, ke boa ke dumediša our youth, go ne le lentši le ba reng ke Thobela, but ke tla re tlokit. Ya, ke dumediša lekgotla la kereke ya rena, Thobela. Phuthego, a re emeng ka maoto re tiše botee ba rena. I stand tall. A re opeleng Hosana 229, ke hlahlathela felleng halelele. Ge le sa eme ka maoto, a re direng kakaretšo ya molao. Bana ba tla emelela ka maoto. Ge re humane yona e bala ka tsela ye re e bala mo go Mika chapter 6 verse 8. E bala ka tsela ye e re, wena motho, morena o boditše wena motho tše ilego tša go loka. Bjale ke eng se a se nyakago go wena ge e se gore o dire tše di lokilego.
o rate modimo le batho ka mehla le gore o phele o ikokobetša go modimo wa gago. O tsebišitše tsela ya nnete fela o se bopiwa sa go sokodiša, o se bopiwa sa go se kwešiše, o se bopiwa sa go se theeletše. Re opela Hosana 1:14 dibe di teng. Na Jesu Kriste mo go Johana 1:9 moapostola Paulus ga a bolela le rena o re ge re ipolela dibe tša rena morena wa tshepega, o lokile, o re tshwarela dibe a re hlatswa bokgopo bohle. Ge re ka re ga rena sebe re a iphora, go a tshwanela go ipatametša go yena ka mantšu a reng ke dumela go Modimo. Hosana 2:5-9 ntate nnehe pelo.
Yes. Mathomong ke rile Psalm 147 e re opele ka phenyo. Re tswaletše part 1 ka phenyo le kwele mara. Madume ka Sepedi ba ra fele. Ke sa dumediša bontate gape. Ke sa bua ke dumediša bomme. Ke sa bua ke dumediša clock it, okay, clock it. Phuthego. A ke re sa le re bonana last week ba bangwe a segale re sa bonane. A re dumedišaneng re amogelaneng ka mo ntlong ye kgethwa. Gosh.
Phuthego, re tsena mo karolong ya rena lentšu le lekgethwa. Oh, ba re emergency kwa morago. Re ka bona okay.
Hallelujah. Hallelujah. Uksa akashia le gona na. Kalina ke nna go lokile morodi wa ga Mokori ke tswa phuthegong ya Professor Snokwane Uksa Lakeside. Palo ya rona ya lentswe la kajeno re tlo ikhumana go Daniel 3 verse 24 to 27. Setlhogo sa rona se re, we survive where others cannot survive. Rona re le ba Kreste. Ka Hosana 2:5-7. E reng Jesu motswalle ya nkileng ge sentsane re bula palo ya rona ya lentswe. Hosana 2:5-7. Jesu motswalle nkileng.
Daniel 3 verse 24 to 27. A ke tsebe gore phuthego ena ya Akashia e na le batjha na. Ge ba le teng ne ke kopa ba re buisetse yona Daniel 3 verse 24 to 27. Yona ka sekgowa e balega ka tsela e. Verse 24. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, "Didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace?" "Yes, Your Majesty, we certainly did," they replied. "Look," Nebuchadnezzar shouted, "I see 4 men, unbound, walking around in the fire unharmed, and the 4th looks like a god." Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. They didn't even smell of smoke. Ka Kriste Morena wa rona, amen. A re rapeleng. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moyo galalelang. Papa, re tla go wena Ramasedi a bophelo. Re re Morena Modimo wa rona dipoko le dithorišo ka moka di go tshwanetse. Wena Jehova wa makgotla wa galalela senatla sa legodimo. Papa, moso wa letsatsi ke yona Morena. Re tlile gare go tempelo ya hao Morena wa rona. Re re Morena Modimo wa ka, ga moya wa hao o galalelang o kenelele gare go dipelong. Nebuchadnezzar ka nako eo o ne a dirile statue, the golden statue. Mo ileng goreng ge ne a dirile this golden statue a re batho ka moka ba swanetse gore ba worship this statue.
So the three banna ba bararo ba tumelo ya bona e ne e sa ba dumelele gore ba ka worshipa this statue. Ke ka moo re bona e le gore ba ne ba gana gore ba worshipe the golden statue sena. Gentse re ya le yona fase ke mo re bonang e le goreng King Nebuchadnezzar a re banna bana ba tla punishiwa ka lefu. He ba punishiwa ka lefu ke mo e leng goreng ne a ba order gore ga ba sepele ba ye gare go mollo o mogolo o e leng gore mollo ona o tlo ba 7 times hotter than it was before, because now they disobeyed molao wa kgoshi Nebuchadnezzar. Modimo ka nako eo ga nke a ba latlha. Modimo o ne a dula le bona. Modimo o ne appeara as the fourth figure in the fire. Kana re mo kgweding ya bomme. Re mo kgweding e leng goreng ka nako tse ding re le bomme re le batho ba re phelang lefatsheng lena la ka kwano. Re ikhumana e le gore matla a rona ga enough. Re ikhumana e le gore go na le di-situation tse ding tse e leng goreng ga di batle, regardless of how educated you are. O ka se no thusega, regardless gore o na le tšhelete e kakang kgotsa o na le di-connection tse kakang kgotsa experience ya bophelo e kakang, or even how your intentions, how good your intentions are. But maemo ao molelo o leng gare ga ona ga o no thusa ke sepe, o pia fela o ka thusa ke ena Jesu Kriste. Gobane rona ba re itshepetseng go morena, we can survive in places that would only destroy us. Ke ka moo he re lebeletse the story e leng gore ba ka mo gare ga molelo. Ke ipotsa na ke bua le mosadi ofe mo phuthegong ena ya uksa akashia o e leng goreng yena o tla re wa tseba ka mo mohleng ola ke neng ka latlhegelwa ke molekane gomme ba ntseela dilo ka moka. Ba re nna ke mmolele ka ipotsa ka re mara modimo ngwana o ke tla mo godisa, bana ba ke tla ba godisa yang. Ba te go lebelela morao o re mara modimo ke fetile. Ha ke tsebe gore nna ke bua le mosadi ofe o e leng goreng o na le bothata ga tsebe gore nna morena go thwe nka se kgone ba le bana. But because this fire gore ke re o lebeletse ba re o nyomba ba o bitsa ka maina. Na ha ke tsebe gore ke bua le mosadi ofe o e leng gore bana ba gae ba itatlhetse gare go diritibatsi. Wa ipotsa gore mara modimo ke tla feta bjang. Molelo o e leng goreng o le gare ga ona. He re lebeletse the story sa Shadrach, Meshach and Abednego mo e leng goreng ba ne ba latlhelwa gare go molelo. Mollo ona ge re o lebeletse ne le mollo wa mannete. The danger was real. Gore fele, there is no way a person can survive mollo ona. Pefelo ya kgoshi Nebuchadnezzar, it was real. You pia fela taba e bohlokwa ke gore even God was real. Modimo o ba mo worshipang is a real God. So they entered the fire bound, but then they came out free. Because kana ba re bala mo the scripture ba re bane ba bofilwe. E pia fela diketane tse di neng di ba bofile di ne di a lokollwa. They entered the fire. Ba lebeletse ure ga gona ka mogomong ke ya lefung. But then they came out alive. They entered the fire alone. Hene ba kena ba ne go sena the fourth figure in the siko. But hene ba le gare go molelo. They discovered God was with them. Na wena o dutse mo o leng gare go molelo wa lefatshe lena, na o ipotsa gore mara ke modimo gore o ntlogetse morena modimo wa ka o ntlogeletseng. But remember, the fourth man
o e leng goreng ke Jesu Kriste ka sebele. So this is the testimony ya gore bao ba kgolwang go Kriste, we survive where no one thought we will survive. Re tla phela maemong efe kapa efe. Ba tla re ba o lebeletse e le gore o tswa gare go kotsi ya ditsela e leng gore ga gona motho a ipotsa re mara o phedile yang. Ke bao ba leng go morena, because rona we do not walk alone, but we walk le Modimo. Being in Christ does not mean we will avoid the fire. Rona re le ba Kriste ka nako tse ding re na lo nagana gore he re na le Jesu tsotlhe di lokile. Re na lo ipotsa gore re na lo nagana gore mathata a se ya rona. But however, Bibele ge re bala Bibele ya rona ga nke ya re tshepisa gore go tla ba le re ka se be le mathata, re ka se go through the fires. Isaiah 42 verse 20 e re, when you walk through the fire, you will not be burned. Notice this. E re, Modimo hanke a re, if you walk through the fire. A re, when you walk through the fire, you will not be burned. That means the fires will be there. Melelo e tla ba teng, o tla sepela gare go ditsuatsue tsa lefatshe ka moka. But then, when the only privilege that you have ke gore o na le Kriste. So there will be moments mo e leng goreng o tla botsa Modimo wa re mara Modimo goreng e nna. Morena ke o serve kerekeng ya hao. I do my best. Lord, why me? There will be moments bophelong ba gago mo e leng goreng wa ipotsa gore mara how will I get through this? Ke tla feta bjang gare go mollo ona. Wa be wa ipotsa wa re morena Modimo wa ka, why is this happening? When am I trying, when you are trying to serve God, ebe we put kerekeng ya hao e leng goreng you are trying to serve God, your intentions are good, o pia fela ebe o khumana go na le melelo. Ebe we put or mara Modimo, how will I survive this situation? Ebe we put or mara Modimo o go kae when maemo a le ka tselae. But your fire does not mean Modimo o go tlogetse. Modimo o rile gore I will never leave you and never will I forsake you. So sometimes the greatest evidence of God's presence is not that He keeps you out of the fire, but that He keeps you alive in the fire. Mmele wa gago o santsane o na le moya ka gare. That means you can still conquer whatever the fire that you are going through. The fire that was meant to destroy you, the fire that was meant to destroy us, can become the place where God reveals Himself. Ke mo re tla bonang Modimo ka sebele a le teng maphelong a borona. Because re lebeletse mo the story ya Daniel, Nebuchadnezzar expected the 3 young men to die. I put it or batlo within a split of a second. But I really let's hence rebala this chapter ya Daniel re discover re bona mo ileng goreng Daniel o itse ba re ga ba latlhela bana ba raroba go a tlhokofala ba latlhetseng. So nakwe when we are expecting the worst, Modimo comes and then adire motlholo. So but when Daniel Nebuchadnezzar a lebella mollo o ke mo a bonang a re hao khane gala latlhela bana ba ba rarona goreng ke bona bana ba bane. But now this fire, it became a revelation. This fire, ke mo ileng gore re bona gore Modimo wa rona o na le rona ka nako tsotlhe. So they discovered something se ileng gore ka re go molelo nke ke sa le molelo o wa se diragale
They would have never discovered gore modimo wa bona ka nnete ke modimo ya metlholo ke modimo e leng gore modimo o na le bona ka nako tsotlhe. Some of us re ka no ba re discoverile gore modimo wa rona o dulana le rona even in the mountains top, but modimo wa rona o na le rona ka nako tsotlhe. So we discovered that God is a provider when we had nothing. We discovered that through Mulilo, we have discovered that modimo wa rona, God is a healer when we were broken. We discovered that God is the comforter when we were grieving. We discovered that God is faithful when everyone else walked away. We put on mara modimo nna ke reng ke le mongwe fela. But modimo wa hao, he's the comforter. Molelo ona inile testimony ya bona. Wena mophelong ba hao ipotsa hore what is your testimony? What was supposed to be your grave became your testimony. When you are in Christ, the fire cannot have the final word. The fire was powerful. The fire was powerful. But Mudimu Liena, he was more powerful than the fire. Imagine that is the God that you serve. That we serve is more powerful than the fire. Make it 7 times hotter. Nebuchadnezzar had authority. But his authority, it had limits. Mullo una le matla. But the matla wa mullo ona una le di limits tsa ona. So the people ba ileng gore ba ne ba batla gore ba agwe, King Nebuchadnezzar no ra batla gore agwe. Na wena bophelong bya hao ke mollo o feng ke kgoshi e feng over your life that you ring e batla gore wena o gwe. Because remember, whatever situation that is, it has limits. Remember, it has limits. Because Mudimu has the final word. That's why we stand in confidence, knowing that when we kneel down and pray, Mudimu will come and be with us. People may say, you will not make it. But ICU, but modimo wa rona o re go rona a re you will come through regardless of the situation. Batho ba ka nna ba re go wena ba re this situation will destroy you. But fela modimo a re I am with you. Batho ba lefatshe ba ka nna ba re your story is finished. Go fedile ka wena. I am not finished with you, regardless of the situation that you are going through. We may enter the fire bound, but Christ brings us out free. Now when we feel ke ketane feng. Ere modimo ga o latlhela gare go molelo ebe diketane tsele di fya wena o sala o le free. So listen carefully to the story sa Daniel. Bana ba kene gare go molelo ba bofilwe. But then gene ba tswa they were free. Because that is a God that we serve. The fire in the fire in a fisa diketane tsele di neng di ba bofile. So sometimes God will allow the difficult situations, will allow melelo gore e tle bophelong ba hao so that lwena o kgona ba break through from diketane tseo. So the fire it bent the ropes. It did not destroy their purpose. Purpose ya hao lefaseng e tseba ke morena. And sometimes the thing we are praying to God to remove immediately, ke yona e leng gore modimo will use
use it as a testimony ka bophelo ba hao. So the fire may burn the bondage without burning the believer. Christ is with us in the fire. The most powerful part of the story is not that the 3 men survived. But then the most powerful story is that someone was with them. Nebanale, the 4th man. So Nebuchadnezzar Ari, I see 4 men walking around in the fire. They were not alone. Ba ne ba na le Modimo wa bona. At this point, here lebeletse le ena Jesu Kriste go buka ya Matthew 28 verse 20 ere, and surely I am with you always. And and surely I am with you always to the very end of the age. A re ke tla dula le wena go fitlhelela. So rona re le ba Kriste re tlo ntse re sepela gare go mello ya lefatshe, because Jesu Kriste ga nka re tshepisa gore go tla ba easy, but we tsare o tla ba le rona in the storm. So kana go tse ding, let us keep on re lebeletse go teng ya sefapano gore re tla meeta Kriste ko mollong o boima o re tshwereng. Your survival will become someone else's testimony. We put hore gene o survive that car accident. And o survive bolwetse bole. Ba bang ba rona re tla re survivile even le COVID. Go lebeletse hore mara ko ke tswang teng na Modimo wa ka wa phela. You can stand o yeme o re na Modimo wa ka wa phela. Here lebeletse bana ba raro mo verse 27 e re banna ba ganke bankga le mushi wa go bontsha hore ne ba le gare go mollo. So when you leave mollo o wena o no o le ka mo gare ga ona, ebe ba re how khane, where is the evidence gore o tswile gare go that accident? Where is the evidence ya gore no kula dingwaga you pia fela? Here you are, you have survived. Daniel 3 verse 27, there was no smell of fire on them. What a testimony. So they went through this fire, but the fire did not define them. Le wena bophelong ba hao o skebe wa letlela mathata to define you. Kana go tse ding motho o tla iputsisa gore how are you still standing? After everything that you've been through, how is it possible? You may not understand luena, upia fela ke ka baka la mohau wa morena wa rona Jesu Kriste. You are still standing because God has been holding you. Modimo ke ena a dutseng lehlakoreng la gago. You have survived the disappointments. You have survived rejections. You have survived betrayal. You have survived loss. You have survived difficult seasons. You have survived what you thought would finish you. But now, bophelo ba hao, you are a living testimony. Because I should not be here by my own strength. Modimo ke ena ileng goreng o ne a go tshwere through it all. We survive because we belong to Christ. Paul in Romans 8 verse 35 are, who shall separate us from the love of Christ? Afetsa Paulo are, and then afetsa Paulo a lista matata are, na ikaba matata na. Can it be hardships? Can it be persecution? Ikaba tlala na e leng gore e tla o separate from the love of Christ na. Na gore wena ga wa apara na ke yone e tla o separate from the love of Christ na. The dangers and the sword. What can separate you from the love of Christ? In his conclusion, Paul are, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us.
re ba fenyi rona ba re leng go morena. So notice Paul does not say we will never experience this thing. We will go through them. However, we are more than conquerors in all these things. So in the troubles, in the hardships, in persecution, in danger, in all these things, gopola gore o mofenyi. Our victory is not because we are stronger than anyone else. But our victory is because we have Christ who is stronger than anyone else lefatsheng. So remember, you will come out. You will come out of whatever the situation. Gopola gore mollo o leng gare go ona right now, the fire that you are going through, e tla feta. You may be wondering, ka nako tse ding e tla re go fitile lebelela ka morao o re modimo ke phetse bjang. But here gopola lentswe la modimo gore mollo o is not your final destination. Gopola gore you have Christ with you. Because you may be surrounded by the flames, but it can never separate you from the love of God, because His grace is sufficient. Gopola gore o ne le Kreste. So because at this point you may feel gore it is finished, but God is not finished ka bophelo ba hao. The same God who kept Shadrach, Meshach, and Abednego is the same God wa na le wena letsatsing la kajeno. You might be in the fire, but you will survive. What was meant to destroy you will become your testimony. Ipotsa wena bophelong ba hao gore ke tla tswa gare go mathata a, because of wena o na le Kriste morena. Ka Kriste morena wa rona. Amen. Try evangeli, hirije. Modimo ntate, modimo morwa, modimo moyo galalelang. Wena tau ya leloko la Juda, wena modimo o neng wa ba teng le Shadrach, Meshach, and Abednego. Wena modimo wa itseng wa re you will never leave us and never will you forsake us. Wena modimo ya matla ohle mohlodi wa legodimo le lefatshe. Re tla go wena morena modimo wa ka. Re re morena modimo wa ka re ya o leboga papa ka lentswe la hao. Re ya o leboga Jehova gore morena modimo wa ka o ntse o re gopotsa gore regardless of the situation, regardless of mollo o re gare re sepelang gare go ona, re tla tswa go ona. Papa re a rapela senatla sa legodimo. O tseba mongwe le mongwe yo wa tseneng gare go phuthego ya hao letsatsing lena la kajeno. Re mea matsong a hao morena modimo wa ka. Re re Jehova papa, kenelela gare go bophelo ba bona morena modimo wa ka. Kenelela gare go maphelo a rona morena modimo wa ka. E re mollo o re gare re sepelang gare go ona o kene le rona morena. Re tswe re be more than conquerors because of you Jehova. Papa re a rapela senatla sa legodimo. Re re morena modimo wa ka e bana le rona papa. Senatla sa legodimo ntse re rapela
rapelela le yona phutheho ena ya akashia morena. Re re morena Modimo wa ka e bana le yona ka mehla le matsatsi. Re rapelela le moruti wa phutheho e le ba lapa la gae morena Modimo wa ka. Hore Jehova e bana le bona senatla sa legodimo ba fe botlhale to lead this church. We pray le for the church council morena Modimo wa ka hore senatla sa legodimo ba fe botlhale to lead your congregation ka tsela e tshwanetseng senatla sa legodimo. Papa re a rapela le o mongwe wa ka reng yena o dutse mole kereke ene ya mo destroyer. We pray for them, Jehovah, gore Modimo wa ka a gopole gore a eme tumelong ya gae even in the fire. Jehovah, re tshepile wena senatla sa legodimo. Re a tseba gore he re na le wena, re na le tsotlhe tseo re di hlokang. Bohloko ba rona bo tla tsamaya, boima bo re bo rweleng magetleng a rona bo tla tsamaya. Senatla sa legodimo wa galalela. In Jesus' mighty name, amen. Hosanna 29 ya itshepelang Modimo.